Father Innocent nuwagabaire kiro kushemerwa habwo obusinguzi bwo kuhika ha Father kandi asimira abo bona bamuherire omu rugendo rwe na Mukama. Bwana mkuru Kashorero nawe ni musima n'abantu ba Kashorero bakanyakira kurunyo mu rubuweju bayongera kunkundisa dini wene kumwana witu na mwebusiye twasa tulitano. Father Innocent arukuhereza ekitambo kya misa cyo kubanza shabira abikirizo kugumana bamushabira mu rugendo rwatandikire ahabwa obusinguzi. Nimba sabe kintu kimwe mukume munsabire obundi ntwire nimbare myaka ndukugira ngo ari emyaka 8 kuna atandikire mushomo yanje Katugondo ndio museminariyo na manyangwa ari emyaka 8 nkai omisho ko musaseredoti hata myaka 8 ejo naye kozereki ewire nangwa ni 10 obugane nangwa n'abacecezi obugane nangwa n'abagwirira ru noteka kubarangira ekigambo kya Mukama ahubwo kubabona Mukama akwesere okubahereza omwe nangwa noja kubugana mwibisu. Abazire ba Father Innocent bamusimira ahubwo kufayo kandi akashomesa amani. Bakale isoba yahimba kiri mwana wanje rekali mweta tata mwebale abase mukwatira abase doti mwebale mnonga esala zanyu okhabura mwebale mnonga imbasini. Innocent totori nombantu okuba mare byakakwate kabo na Ruhanga. Father Innocent nuwagaba bamutomera mu parish ya Kitabi kuhereza obutumwa erukushanga mu district ya Bushenyi. Amakuru aga gashakwa Juliet Charsima.